Ko e loto whakaaho ki a whakalotolahi mo whakatua meli e me wholofola. Ka veinga, whakahau fiau. Potu wholofola te talo no me vahe wanoa ves wha. He ko sihova koho mo o tua ia o ku haele mo ki mo tolu ke whaitau moho mo ngahi fili maa mo tolu ke whakahaufi ki mo tolu. E meni, ke tau lotu. Sihova sa pautie hau o ngahi hau. Koho talo ni o ku tuu he tau kakapawhau. O ku maukau mai angelo he hiva ta e tuukua mo whakamalo atu ki he tupu i o tua. Malo e ki ho o taki whanonga hao o ku ke haele pe moau ke whakahauwhi au me hoku ngahi whili pea me he ngahi whakatauele a setane. Tao mauai pe mo koi sisu ke unga hao mo malu pe ki he awhiona. Iho hua whape sisu kalaisi ko koi hoku whamaui. E meni. Whamalu ka te koi ko ke kau mai ke talotu huwhia he houani. Whakatawange whoki o ke mao ha aho fie fia pea moha aho lelei pea hange koe wholofola o e aho ko eni whawhetai ko sihova ko ho tau o tua o kune ha ele mo ki tau tolu ke whai ho tau malu i, ho tau tataki me he whenga ai whili ke ohofi e tau mo ui. Taimi lahi o ku whenga e ke lalaka e tau mo ui ki mua, whenga ke tau woma o pe mo sisu he aho kotoa o ku toi lahi ange whenga mai ai whili. Kai whawhetai ko sisu, ko ia o kune tataki koe moau. Ko ia e whaitau moho tau ngahi whili. Pea tā te tatu pe o mamata he e taua sihova maa ki tau tolu. Ko hota whatongia lewa koe nofo ki he eiki, whakahawhei e o tua ke wha o whale i he e tau mo ui. Ke tau a o ilo a e tāpuaki mo whakahauwhi mo ui o ku whai he eiki maa ki tau tolu. Io, ko he pole ai beia maa ki tau tolu he aho ko eni, ka pau ke si to whanga ha mamahe, ha whainga taa, ha oho ai whili ke ne kāpui ho mo ui. Ko le pe ki ha sisu, tau o pe mo koe sisu, pea ke whakahauwhi au me he whili, pea ke mui mui, mo whai ai pe howhina ngalo. E meni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.